Ke nako ya motho a re tshwamagale kgang tsa BTV News ka teme ya Setswana a re tla ka tlhamela go ena re tswa toropo kgolo ga borone a re simolole pele ka ditlhogo. Tautona Advocate Dumaboko a re puso ya gagwe e tokagaditse tebelopele ya lenaneo la ditlhabololo la bolesome le bobedi. Tautona wa India Drupadi Murmu o solofetse go goroga mo Botswana maitseboeng ano mo loetong la semmuso. Fa komiti e kgolo e ntšha ya Botswana National Olympics Committee e ikaelela go tokagatsa tirisano mmogo le bobegadikgang. Dumela wetso nna ke ona ra banteng ka lakatšhane ke go na dikgang tse ke nagano le mamantla babili o diranola ka puo ya diatla mme setiki ya gago tla le retsa metshameko a re di simololega. Tautona wa lefatshe la India Drupadi Murmu o solofetse go etela mono go simolola mo letsatsing la gompieno go fitlhela ka la bone pego go tswa ka lephateng la tsa mahatsha sele ya re Tautona Drupadi Murmu o tla goroga ka nako ya borataro mo maitseboeng. Drupadi Murmu ke Tautona wa bolesome le botlhano wa lefatshe la India mme ebile ke mme wa bobedi go nna Tautona wa lefatshe leo. Lefatshe la India le la Botswana a tswa kgakala a kola tirisano mmogo ha e sale ka ngwaga wa 1966. Mme mahatshe a beile mo na ditumalano mo mehameng e harologaneng e akaretsang botsogo le tsa thuto. Tekodiso ya botsogo ja setšhaba ka mo letsatsing la maabane e ne a re mo go yone Tautona Advocate Dumaboko a bolela fa puso ya gagwe e tsaya thuto e le motheo wa phetogo ya loago le itsholelo. O boletse ha ka jalo ba ikaeletse go tsenya madi a mantsi mo mogameng o wa thuto e seng hela go hetola dithuto tsa bana ba ba mo dikolong tse dipotlana gore ba kgone go gaisana le ba mahatshe a mangwe lefatshe lotlhe mme gape le go tokagatsa ditlamelo tse bana ba ba tsenang dikolo ba di dirisang. A re utlwe tsholofelo Tombale. Mo tekodisong ya gagwe ya setšhaba ya bobedi Tautona Advocate Dumaboko o ne a rolela setšhaba tebelopele e nonofileng ya lefatshe leno e neng e bontsha sentle gore ka se tlhole lefatshe le tswelela le dira jaaka le ne le dira mo dingwageng tse di fetileng e ne le tebelopele e neng e supa diphetogo tse di tseneletseng mo mehameng e mentsi ya lefatshe leno mme e ne ya akaretsa le mogamo wa thuto. The government is transforming the entire education system by adopting a STEAM-driven curriculum through the General Curriculum and Assessment Framework, STEAM. This framework is designed to produce a globally competitive workforce focusing on science, technology, engineering, the arts, and mathematics. O ne gape a tlhalosa gore go tla nna le dipeeletso tse di tona mo mogameng ono go atolosa thuto go ralala lefatshe le go tokafatsa dikolo. In our continued endeavor to improve the state of education, the Ministry of Child Welfare and Basic Education, in partnership with the Ministry of Finance, is assessing or is in the process of securing finance from the World Bank amounting to 409,715,000 pula. Go supa fa puso ena la maikaelelo a go tlisa le go diragatsa ditlhabololo Tautona o ne a supa fa dikolo tse di potlana le lesome le bobedi tse dintšha di a agiwa go akaretswa le dikolo tse 6 tse di setseng di wetswa kwa Odi Mogoditshane Kumakwane Francistown le tse 2 mo Gaborone go bolalwa fa tiro ya go agwa tse 6 tse di setseng e tsamaya sentle. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Re salefo Tautona Advocate Dumaboko o letsa rotse pego ya tekodiso ya setšhaba e leng ya gagwe ya bobedi mme ebile gape a simodisa semmuso palamente ya bolesome le boraro. Mo pegong eo Tautona Boko o ne a gatelela mananeo a puso itebagantseng nao e leng go fetola le go godisa itsholelo go tokagatsa mogama wa meepo mogama wa botsogo le tokagatso ya ditirelo tsa puso tse tsotlhe di ikaegile ka lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 a re utlwa ona le thata Mothanka.
Mo pekong ya gagwe, Tautona Dumaboko o ruaditse maitamo a puso a go oketsa seabe sa yone mo khamphaning ya DBS a re se ke tsela ya go netefatsa gore Batswana ba nna le seabe mo mogameng wa ditaemane. O bile a supa gape ha mogamo wa meepo wa mono o tsweletse ka go tokagala ka jaanong go runya meepo ya ditswammung di tshwana uranium, iron ore, manganese le kopore go ralala lehatshe leno. While this administration is pushing for diversification of the mining sector, diamonds will continue to be a main contributor of economic growth and transformation for our country. It is in this regard that concrete steps are underway towards the acquisition of Anglo-Americans' shares in DBS. Government will leverage a majority stake to align the industry with Botswana's national development goal of economic diversification through beneficiation. Tautona Boko bile a ba setšhaba pele mananeo le dikgato tse di nonofileng tsa go ngokela bagwebi mono ka seo se tla thusa thata go ka thamela Batswana ditiro tsa sennela ruri. In our effort to strengthen the position of Botswana as an attractive destination for investment, we continue to take progressive steps. It is in this spirit that we are establishing the Botswana International Financial Center, BIFC, a la Abu Dhabi, a la Dubai, a la many others across the world. And this is a bold national initiative that will position our country as a well-regulated and trusted gateway for international investment and financial services into Africa. Ireka jaanong palamente ta bo isimolla tiro ya yone, Batswana le baela diothoko ka kakaretso ba tabo ba thomile leitho mosepelo wa puso wa go netefatsa fa maitamo a yone a ntsha maduo. Fa tswela Tautona Advocate Dumaboko a re puso e dira maiteko a go tokagatsa thulaganyo yotlhe ya theko le kanamiso ya melemo mo lehatsheng leno go netefatsa ha tšhaba eno e bona melemo le ditirelo tsa botsogo tse di tokagetseng. Hantsha pego ya setšhaba mo letsatsing la maabane, Tautona Boko o tlhalositse fa puso e tsweletse ka go dira phetogo ya ditsamaiso le melao go tokagatsa dilo ka bontsi mo karolong eo, go balelwa le go fetolwa ga ditsamaiso tsa lekala la Central Medical Stores CMS. A rutwa Monica Setswana. Ka kgwedi ya Phatwe monongwaga, puso e na simolola seemo sa tshoganetso sa botsogo ka jaana lefatshe leno le ne le itemogela thaelo ya melemo le didirisiwa tsa mogama o ka go farologana. Sa le nako eo, puso e ntse e dira maiteko a go tsibogela seemo seo ka go reka melemo le gone go amogela dithuso go tswa kwa makalaneng le mafatshe a mangwe. Mo nakong eno, Tautona a re bontlha bongwe jwa melemo mengwe le didirisiwa di setse di le teng le ntse lefatshe leno le iseletswe mo serung se. The availability of critical medicines and medical commodities now stands at 36%, while vital, essential and necessary VEN medications stand at 63%. And this is expected to increase significantly in the next few weeks as supplies that were not readily available but are still being manufactured arrive. So government has so far procured over 300 tons of essential medical supplies with additional shipments expected soon. Nngwe ya tse Tautona a neng a di tlhalosa ka nako eo e ne e le go retelelwa ga lekalana la Central Medical Stores go reka le gone go phatalatsa melemo. Ka jalo a re puso e tsere tshwetso ya go fetola ditsamaiso di le mmalwa go netefatsa gore lefatshe leno ga le iphitlhele mo seemong se gape. Through the Botswana Economic Transformation Program, CMS will be restructured, and this will be informed by an evaluation that is ongoing. It's currently underway. It is in keeping with the medium to long-term strategies that I detailed when I declared the state of public health emergency.
Alongside this, government is undertaking necessary reforms that include immediate digitization to further address supply chain disruptions with medical commodities. Government has implemented several short to medium-term measures, and these include: 1, the establishment of Health First Botswana Partnership. Go yeng pele Tautona o boletsa ha puso e itamile go thusa lephata la botsogo go tokafatsa go tamela Batswana ka ditirelo tsa botsogo le gone go netefatsa boleng teng jwa melemo kwa dikokelong le dipatela. Monica Setswana, BTV News, Gaborone. Moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa palamenteng Dumelang Saleshando a re ba dumelana le maitlamo a puso a go diragatsa ditiro dingwe tsa ditlhabololo jaaka di nnang kotswe ke Tautona Boko mo pegong ya tekoriso ya setšhaba mo go la maabane. A tswalela re batla ema puso nokeng mo go diragadiweng ga ditiro tsa ditlhabololo tse di tla dirwang ka tlase ga mehama ya thuto, kgotetso le tse dingwe. We've always been very clear gore re dumelana le the green energy e government a batlang go dira. They will get all our support mo go yone. Go baakanya dikwele, we will support as much as we can. Cleaning up Botswana. I mean, I come from a tourism town. Go sa nna le ditikologo e phepa ke mathata. Farkantse di tswela motho wa gaetsho Tautona Boko a re re ntse a itsholela e santse e sa tsoga sentle. Puso ene ya eteletsa pele go tokahatsa matshelo a batho. A re puso ya UDC e tlamile go diragatsa ditsholofetso tse di beileng setšhaba pele ka nako ya ipapatso ya ditlhopho tsa setšhaba ngwaga o fetileng. Tautona Boko o nankotse kokeletso ya madi a bagodi, phokotso ya dituelo tsa metsi ga mmogo le lenaneo la go fokotsa dikoloto tsa metsi ke ba Water Utilities Corporation. Tautona Boko o tsweletse a tlhalosa gape fa nngwe ya dikatlego tse puso ya gagwe e ipelang ka tsone e le kgatelopele e dirilweng go baakanyetsa tshekatsheko ya molao motheo mo go tla tlhagolelang tsela tshimodiso ya kgotlatshekelo ya molao motheo. We promised to increase old age pension from the then 830 pula to 1,800 pula per month. We delivered in the first year, and despite these economic hardships, a 68% increase from 830 pula to 1,400. We have no qualms of conscience, absolutely, about increasing expenditure for the improved welfare of our people. We promised to deliver a proper constitutional review. In the first year, we've delivered visible progress. The government has gazetted the Constitutional Amendment Bill, which seeks to establish a constitutional court. The bill is ready for debate in the current session of Parliament. This will pave way for a nationwide referendum on the review of the Constitution. Consultations are expected to commence in 2026. We promise to deliver a sovereign wealth fund that will accelerate Botswana's strategic investments across the globe, ensuring wealth not just for future generations, but even for current generations. We have delivered on this promise, and the Sovereign Wealth Fund has commenced work. Mothusa kgotsikgolo ya Bakwena Kgosi Lawrence Mhaladi a re go godisetsa bana mo tumelong le mo ditirong tse di molemo ke nngwe ya ditsela tse di ka thusang banana go ikgapa mo ditirong tse di sa kgatlhiseng di tshwana kgontsho ya bong le tiriso ya ditagi le nno. Aha bua kwa kala matlhanso kwa molepolole kwa mogantong wa Rosari o neng o rulagantswe ke dikereke tsa kweneng tsa sekatoliki go rapella kgatlhanong le mathata a selega
selegae. Kgosi Mohaladi o ne a rotloetsa batsadi le dikereke go netefatsa ha ba ngoka banana ba ba ngokela mo tumelong go aga tšhaba e nang le boikarabelo. A re utlwa Abigail Samson ka pego. Kgosi Mohaladi a re ka ntlha go oketsega ga dikgetsi tsa go kgontsha bong le tirisobotlhaswa ya ditagi bogolo jang gareng ga banana metso e tshwana le molepole eo le seriti. Go ya ka Kgosi Mohaladi a re se ke supo sa gore batsadi dikereke ga mmogo le Batswana ka kakaretso ba eme ka dinao go tlha banana go ikgapa mo maitshelong a sa nnang sentle. Go na kgola dikereke tsa Catholic go aga tshwaraganyo ya malapa ba dirisa tumelo. Ditiro tsa molepole le ga o ka di akanya ga di robatse bemba jaanong re ipotsa gore a mme rona bana ba rona mo nakong e ga seemo se ntse yana ra go ba re ne re le hakae ke gore re tshwanetse re boele ko modimong re ikwatlhae ka gore ga o na le tumelo ga gona sepe se o ka se dirang se se kgatlha leitlho la modimo re age tšhaba ya rona go tshelela mo tumelong jaaka re tla be re le hano ha mmogo ha re tsamaya re le mmogo re tla be re ntse re kopane mme Maria gore a nna a tswelle a nna re rapelele a tswelle a re kaele ka bongwe a tswelle a kaele malapa a rona bogolo jang bašwa ka gore re iphitlhela ba tshela mo mabakeng a e leng gore ka re ba latlhegetswe ke tshepo. Mogwanto no akaretsa bana le seabe ba tshwana khansela kweneng ba ba neng ba itama go ya manokeng maiteko o tlha lebaganeng le go aga tšhaba e e siameng e na le boikarabelo. Ke le go gore re ntwa e moneng e ra ga dingwaga di a go re bone tshwanetse sebaka se siamo re bona mme ntwa e ya gender based violence ntwa e ya mogontsho re e hentse re santse re dumela gore ga re tsamaya re tlo go e bona kanong re tlamehile gore bosigo le motshegare re tlo go ema. Let us walk with gratitude for the journey. A re nne motlotlo ka se re se dirileng gompieno ka gore fa re tshwaragane re tla kgona go bopaganya malapa le go nna dikai tsa tsholofelo mo setšhabeng. Renew communities and inspire one another to be the beacon of hope in this world. Gompieno ke hano go bua gore ke nnete ebile ke boammaruri di-drugs ga dina botshelo di re gogela mo thaelong le mo masuleng otlhe a re ka anangkolang. Dikereke di rotloeditse go tswelela di rulaganya ditiro di tshwana le tse go ya manokeng puso mo maitekong a yone a go lwantsha kgokgontshwa bong. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Motsamaya sele re kgabelela ka ko Rwanda baagi ba kgaolo ya Bukavu kwa DRC ba bolela fa ba na le tsholofelo morago ga gore mahatsha a DRC le Rwanda a kopane kwa toropong ya Washington kwa America go dumelana ka go tsosolosa itsholelo ya mahatsha o mabedi mo bekeng e fetileng. Le fa gone go na le kgatelopele ya sepolotiki baagi ba ko ba le bantsi ba gone kwa Bukavu ba santse ba na le dipelaelo morago ga dingwaga tse dintsi tsa ntwa ga mmogo le go palelwa ke go fitlhelela kgotsa go diragatsa ditumalano tsa kagiso. Joshua Usumani wa lekgotla la banana mo kgaolong ya borwa jwa Kivu o galaditse se a se tlhalosa e le tumalano e botlhokwa le ha le motsitse ha e le nako hela e tla supang go bogo e bogilweng ke batho ba Congo ba ba sotletseng dingwaga di heta 30 tsa go tlhoka tshireletsego. Puso ya DRC e tlhalosa ha tumalano eo e tla tsena mo tirisong hela morago ga gore bobedi jo bo diragatse ka botlalo dithulaganyo tsa tshireletsego tse di dumalanweng. Ebele ha ke di bankhutlhote motho ga itse ke stetse city ke aga kwa a go leretsetsa metshameko. tla ke go leboge kgaitsedi ke o ne rabanteng ka la ka tšhane go bona gore netse dikgang tsa rona tsa nako eno ka matlametlo a kalo motsana wa etshomola tsona sa tsa go utlwa o ra jalo gore dikgang tse di latelang tse ke tsa metshameko nna ke bidogela go te city ke aga kwa re di rulagantse ka tsela e ntseng jaana
moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Tshepo Sitale a re komiti kgolo e ntšha ya lekgotla leo e ikelela go tokafatsa tirisanommogo ya bone le bobega dikgang e le kgang nngwe ya tse ba dumelang di ntse di saletse kwa morago. Sitale yo tsene mo maemong a boeteledipele jwa lekgotla leo beke tse tharo tse di fetileng go kaile seo kwa phuthegong ya bobega dikgang ne tshwaretse mono ga borone mo tsatsing la maabane kwa a neng a lekudisa ka se komiti ya gagwe e se ipeileng pele mo dingwageng tse 4 tse di latelang. Tshegofatso Badubi o na le koo. Moeteledipele o mošwa wa BNOC a re o lemoga seabe sa bobega dikgang mo go tsamaiseng lekgotla le ka e le bone matho a setšhaba mo mananeong a bone otlhe. Sitale a re o dumela ha go le botlhokwa go nna ba rutuntsha babega dikgang le go kopana kgapetsa. We are a new committee that will be running for this quadrennial. Komiti e ntšha e ikaelela go bereka le bobega dikgang go netefatsa gore rotlhe re dira se re tshwanetseng go se dira. Ga re le seka la bega dikgang mme ra re a mongwe le mongwe a hiwe sebaka sa go tlhaloganya se se tabong se buiwa ka gore metshameko ke nngwe ya ditiro tse di tshwanetseng go dirwa ka kelothoko go ngoka bagwebi. Is one area that is sensitive. Depending what we say, we can either bring sponsors on board or we can chase them away. Komiti e ntšha e ya BNOC e sologetseng go tsamaisa lekgotla le mo dingwageng tse 5 tse di latelang e taba e ikaegile ka disetana di le mmalwa. But this one is a deliberate one where we say we want to be engaged. Re dira se ka maikaelelo ka re batla go nna re kopana le lona re batla le netefatse ha re tsaya boikarabelo re le komiti. Le ta gakolegela gore maloko othe a ikanne mo maemong a bone ka go harologana. Nngwe ya tse re di ipeileng pele ha re hiwa boikarabelo jo ke gore re ta direla dilo mo pontsheng ka jalo le loko le lengwe le ta beletse thoko gore le bereka jang. To indicate that we are going to be transparent and all of them are going to have a scorecard, performance based. You know. E le tsela nngwe ya go thabolola le go godisa tirisano mmogo le bana le seabe ka go harologana. Komiti e ntšha e tsere tshwetso ya go rulaganya moleto wa dijo wa ngwaga le ngwaga o sa leng o tshegeditswe la bogelo ka ngwaga wa 2012. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Gaborone. Mejaro fartsana mo go tse dingwe tautona advocate Duma Boko a re mohama wa metshameko le bodiragatsi go na le bokgoni jwa go thusa kgotsa go nna le seabe mo tlhabololong ya itsholelo ya lefatshe leno. Tautona advocate Boko o kaile seo fa rola pego ya ngwaga le ngwaga ya botsogo jwa lefatshe mo tsatsi la maabane kwa neng a kaya fa mo nakong eno puso e berekana le go baakanya melao ditsetana le ditsamaiso mo go tsa metshameko. These sport and the creative industries extend far beyond individual well-being and leisure. They have immense potential to contribute to the economy. This underscores the broader national significance of sport and the arts. We are therefore currently updating all the relevant policies and legal frameworks to unlock the potential of this sector and to support its growth. The reintroduction of sporting activities in our schools is therefore a valuable investment in the future, as it will enable us to nurture elite athletes, performers, actors, and diverse creative talents. I am delighted to announce that government has taken a decision to avail 200 million pula from the alcohol levy fund towards procurement of creative arts content. Maitlamo a tsepameng mo go ka godiseng le go isa metshameko ya lefatshe leno ko pele. Mme motswetso fa re le ba tse dingwe Mike Puleng le Renata Pologo ke bone ba mampodi ba monongwaga ba kgaisano ya motshameko wa go kuka ditshipi kwa ono tshegeditswe kwa Northern Powerlifting Championship eneng e rulagantswe tota ke ba sesole sa Botswana Defence Force kwa Francistown ka mafelo a beke. A rutlwe Karabo Sebele.
Kgaisano eo e ne ngokile batshameki ba le 56 go tswa mo mekgatlhong ka go farologana mme ne ya akareditse dikarolo di le 5 go ya ka bokete jo bo farologaneng jwa ditshipi. Mike Puleng o kgonne go nna mofenyi ka kakaretso mo letlhakoreng la borre ka dintlha di le 8.94 morago ga gore a sireletse kgaisano ya gagwe ya bokete jwa lightweight fa Rina Tapologo e le ene o gaisitseng bomme botlhe ka dintlha di le 5.93 morago ga gore a fenye bomme mo kgaisanong ya lightweight mme bobedi jo bo a tswiwa ka madi a kana ka 2,500 pula mongwe le mongwe wa bone ga mmogo le Setsele sa Gauta. This year was by far the toughest competition I've competed in because kgaisano ya monongwaga e ne le dingalo ka ke sa nna le nako ya go ikatisa mo go kalo. The competition I had like 5 months trying to cut down my weight, plan my training schedule and so forth. But I just had to maintain that. Maikelelo a mene le go dira bontle ke sireletse bomampudi mme ke kgonne go fitlhella seo. Maintain that. Mo kgaisanong ya bokete jwa heavyweight Kodziba Kisted o gapile kgaisano ya bomme ka dintlha di le 5.27 fa mo letlhakoreng la borre e phamotswe ke Bruno Mangogola ka dintlha di le 8.58 go ikgapela 2,500 pula le bone. Competition a ngwaga ene se bonolo gape ke lebile gore ngwaga o totane ke sa trainer compared to dingwaga tse dingwe tse tso ithelang ke ta ke dira ka la ratwa la sports sone se ke se dirang ke kgontshitswe ke gone gore be ke kgonne go tsaya position e ke tsere mo tsetseng na gompieno. Karolo ya borre ya bokete jo bo hiteletseng ya super heavyweight e ikgapetswe ke Leroy fa ya extra heavyweight e fentswe ke Ahmad Abulela ka dintlha di le 7.91 mme mongwe le mongwe wa bone a lebogiwa ka madi a kana ka 2,500 pula le Setsele. Always in gold medal. Other in powerlifting. Ke nna ke fenya karolo ya extra heavyweight ka gore ke bereka ka thata ipaakanyetsa ngwaga le ngwaga. Better result because I'm always ready. I always work for it very hard. Mo puisano le ba lekalana la metshameko la Botswana Television mogolwane wa barulaganyi ba kgaisano e Lieutenant Colonel Gabaseng Lekgetlo o supile fa ba itumeletse kgolo ya motshameko o ka ebile e diragatsa maikaelelo a one. Rotloetsa mowa go itshilla mmele ka gore re lemolwa ke ntlha e botlhokwa thata. Bogolo wa mo sebakeng sa gompieno se le gore re tshwere bothata re setšhaba re tlhaselwa ke malwetse a le gore go ka nna botlhokwa thata gore go nna le itshillo mmele e tselletseng ebile e le ntsi ka gape le bagwebi ba le gore ba teng mo toropong yone ena ba hella ba bona letseno nyana. Ba sesole sa Botswana ba rotloetsa setšhaba go nna le kgatlhego mo motshamekong o wa go kuka ditshipi a supa fa o siametse go ikatisa mmele le gore o ka nna le seabe mo go tsenyeng letseno mo go ba o tshamekang. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Me motswalabetso ka go rialo tsa nako ya bongwe mo karolong ya Botswana Connect di wetse gakologelwa gore dikgang ga ke di hela nako gangwe le gape ya be e le yone mmaba mme ka go rialo a ke lemoge ke be ke leboge kgaitsedi a ke a mantle Mary Babili yo neng a dira ka botswerere go goranela dikgang tse ka puo ya diatla nna le yena re tlabe re kgaogane la ka mosotsatsi ke le lengwe go na re banteng ka la katšhane o gane go tla go tsweledisang tsa gare la tirelo tsa tsatsi la gompieno tlhola sentle. Government is in the process of establishing a national retail payment switch